te tangi o ngā pahu o ngā taramu kuki airani, e rāhiri nei i ngā rangatira pakihi o ngā iwi Māori, me ngā iwi o te moana nui a Kiwa. Te ranga moana tātou, ki tēnei kaupapa e ki ako Māori and Pacific leadership, he kaupapa e tōtō ia mai i ngā rangatira, roto mai i ngā tūkanga mahi puta i tō tātou ao, ko te kaupapa matua, ko te tūhono. He kai hoa hoa a mātangi raia Yates Francis o te aroa kei te pakihi hou o Orua. If our young people in particular are enlightened, they can see beyond the barriers, they can see beyond the impediments, they can see beyond the societal shortfalls, and they can see themselves in positions that a number of you bring with you today. He Māori ki te Māori, o tātou puta ki te moana nui a Kiwa, i te whakatairanga i te mātauranga, i rea no hoki ki te whanga i ngā pūkenga, rau kei a tātou, i ki tēnei te uhua o ngā tangata, me a rātou rawa, me a rātou tūkanga, hei wānanga, hei tūhono anō hoki. I want to network with a whole lot of other people and other organisations that are also on this, they've got the same values as what we are. E ki ana te tumu whakarai o JNP Aviation, a Josh Payne o Nue me ngā puhi. Ko te whainga matua he whakapakeri i ngā hononga o ngā iwi katoa o te moana. Māori and Pacific are underrepresented by 8% and 11% in our industry. You know, combined that's only 19% Māori and Pacifica representation in aviation as a whole. That is embarrassing. You know, that's really, really bad. So we've been looking at how can we open that up to everybody else. So we've been doing a massive drive to bring and showcase and bring awareness to Māori and Pacifica that they can come into aviation. He piha tātou e mau ki o tātou mātāpono kia hiki a ngā wawata. E hui hui ana ngā rangatira pakihi Māori, me ngā umanga no te moana nui a Kiwa, ki te wānanga i ngā rongoa e whakangāori ana i ngā taumahatanga o te wānei, whēnei i te pikinga utu mo te Payne hiri. Kei te whakarongo mai rātou, ana kia eke enei tuahuatanga whakamataku ki tētahi taumata kaore rātou e whakai ana, mā rātou e whakatika. There's always going to be a little bit of challenges, especially in aviation, especially with the worldwide issues that everybody is facing. It's not just aviation, it's everybody, it's every whānau at home. Does it slow the processes down of turning aircraft around, bringing people into employment? No, it doesn't. We still continue to do what we do. Te nuinga o ngā tino kaupapa, ko kōrero tia, ko tēnei mea te mana motu hake, te kahau ki tērā whai, ahakoa e tātā mai, ahakoa mātauranga mai, ahakoa mahi mai, ko tērā mea te pupuri ki tērā, ko ia tamātau rerekētanga me ki ngā tōpū tokatoa o te motu. E pakipaki ana te huinga kai pakihi nei. Ki te kaupapa matua kia puta ai ko ngā ihu o ngā waka o te moana nui a Kiwa, i roto i ngā raru pōraru o te ao. Mai o Hapānapa, mā Aukaha. Ko te reo